Yada se yamo kwa babi Adom TV Badwam dwumadie no eso yada se wo afei ene dikan ya wo de afidie no ato ha no news no ene yawie ni sesie de edu so no se de bonkrata no te ene online stories no ene de bro yada se papa pa ne yada awrade nso ase se adepa stroma fefe ade chiemu yenso ye kan tia sefo ho yes awrade no ase ono ode yan ahye enemu no ofa yen kwa awie ye pa yedi frem ni efie bem yebusua kire ne bencheye ni adofo nyina awrade hu obia mo botiti no wa wo hweye awrade nkoso enhyehira mo mo online hweye awrade enhyehira mo ne mema no omo eye nnuma no ahodo no bi pa nti ne manko na abehu yen ewo ha sei na abnapokua ebeba de mpensempense mo no ato aso hye nso sa agudie mo nsem ebeba ero kese edubuadi edebebro na fe health tips no nso wiki mu nkomo vegetables and nuts uhu Dr. Nuako Sadia na eze eduane die mu kwan ya de aduane besa ye ho yade ho nsem ana na wotwe mu nyina no Dr. Benjamin Nuako ene ye ka ye wie pe ene ye benada mambo atema nso aye krado de ahosepe no ebebre bra ye ho besepe ye na fe nkomo ahodo bi mpensempense mu enso aba wakwam ti koso na ne ye ntena fi say wazo ye sha se de amamo se de no a ye bie phone lines na bre no so e be se bie na afi mu nso yetie mu no mu ensem ye ni gemo ho pa obi adwenkyere ene se ye ma de bonkrata no online no mra na afi ye wi ankomo bi wo ho a ye de aba be me na no pe ye chia wo ye da se mo adwenkyere no mu bibia mo ka bia no na ja ya fa nso ne ye de ye adwumantie ne ye yen hyase mfama mo de bonkrata no ne abeka yen sa no pe daily guide eno ne de hyase wa ha se de nura ye ball mo amane wo yen kase mu no aba wo guide ani mo ha eye mfimfini mante mo maami abesriwa 80 years Ghana ne de hia wakodi ne dwuma e wo US abrochima mu na waba man Ghana mu na se ne mpno se ne die eni brenti omaku maami na ne cars mienu wo ma agenti suspect no wo mo emfoni de ni mo ha se ya aposifo akire wo mo nti ye kire wo mo no mo confess ye se wo mo anumu se yampa on ne di se we nti 80 years na wanya 70 na rade di du aka ho nti ye nhira nko a en wo ko mentowa kranketwa 25 na wo 25 wona nankanzo hey enkura bomoni so hye delegate Bokrata no na ebo samane no and afei Interpol arrest warrant for jail ex Maslog boss nentima me said nam tamaklo ationu ya abeto edwa se wabo manyi eka asam no won madia menne ho atemu no aba se ma me di fonti yemfa no ntumo 10 years no ni o my Ghana mu eno nti no ban lawyer pani enso aye hyehye se e wo se ye the bench warrant ekofa no efiri baby owo no no bra besom nimfie du no esom nti eno so delegate Bokrata no e de sama ne bono so aba na fe mampani abede kire Dr. Mahmoud ba omi a wotu franka ma MPP amanyekuo no so wone education for Asia chas ai Asia ya wo mu adwendwene free SHS no de no wo betumi aye na etumi adimu niema etosini wo mu yensiesie nti enu nyina no kase mu nso no what says here the Bramonti daily guidance so de aba anope and afi kane PPA boss and so ya discharge no ya ye besa de no aba dakemu ebiem ra ageni mboaten agye nti ano so pay 6 at the Bokrata daily guidance so de aba na animo ha daily guidance asia ha me hu ora Alan Kojo Chairman ene supporters e dinachi afrantofo no na ayara hosam sebe 6000 abandon Alan's movement na womo eye MPP fo ene omo ko tai owura Alan ne afrantofo movement no achi nanso ene no omasa akoba kase da bi omo ntumi enko no mo ebiemu ya yese MPP parliamentary hopeful wadenta ura Alfred Abebi Okumi wono enedimu akotene panti wono ese debi omo babak wontimi ne afafanto ne nyadwuma ena ewra wanya mfieduonu ensia Abdullahi Salia yade na tomu 2 years wakowi obi ba 1 year enti no obi nima dwene woni tirimu obi nyem ntete no 1 year ne kofa no
nti ya kire no amasese mra no ene ne di delegate Democrat ama ne bo ano pay wode eba yenso eno no afi Ghanaian time Democrat ano so di abasa World Bank IMF spring meetings in Washington DC wa wani tua yenua bema Judge Afikura so epiem ho say Ghana's economic gains momentum towards stability. Finance Minister Dr. Mohammed Amin Adams and our day and semi two just as say no and yemes is in an so near Maguko ye and sika samno a jina ye ba ti a bomb pie say bejina ye na more ding ya cry ye jume chia cabo some cran and ya bete they say no me how na kwa jina mabuno so pa seriously metowa na me yemasheme said inconsider bay youth na ban titru ne memu ano minim se binumu de omo ye lazy ba ye wo binumu a omo ye so forceful omo ni abre pa omo de si ha na pem says nti se ne me koye pa na your graduate bebre we school bebre nso omo tifie na still ye da so ko school nti omo ko school na he na omo mfamfa ti ye strempenfo se mo se economy no gain momentum dia engane ye na employment no so enkoso obi anya adwuma ono abo enya sure sell la sula la bia bekoso obi afem because obi anya de oye comfortable obi amesere obi ahwe nti mo anya me adom mo no mo ncheche mo hye mo moaboa obaburu bia hu se sa nipa wo focus ye mo awo mo nso aye omo ho ase me ma me ye me papa ye ama me so afo nso ye ne omo nkasa esere mo national service for musika na lawa no eni no wanum enwene se udidi wo ma me ho untua light bill untua water bill untua rent into you okay di sa sika no udi twa wanum de hihye nwia kese ne ntade ne mpaboa kese a wa wo hwe obotomu a enye no isro keep bi na from no ente hoda Ghanaian time Democrat no ye beto asa nkomo yeso because yade a ha madwene eno ho asam eno no na fe VIP outlines education policy proposal to CHAS okope 10 at Democrat Ghanaian Times de aba niam betumi aboa ma nwumasua no ejina ne na so eyi on say news president okra kan nwumasua pa de ni kwanse ye na manyosem kra because ebani say na enkra no na affect wo mo party we ba na adwene nko nwumasua ho we ba esro na adwene e wo nwumasua ho mi was ye nyina ye focus ye ba akọ de we ye no ye betoa so okay na was what we ka ho nti ma me mfa nka ho a I don't think say bibi ena no so enye wanimonyam enye o party no mfiri ho da bi enye hwe ye no politics a ha dwene ene bi kotere e kire na enfie bi no bi ko 4 sa esa ha dwene pa nti oso afọ hwe nwumasua so wo ye ade wani swade hu no obotaye ne se amono ne standard ni bi beba ha na se be ye bedu ho no on se ya na changing ene ye na edene ti papa ye ne kakra ne mompa ya chechirefo ne omu hia ye mfa ma won books no nkra ni nya ti up to now still textbooks na zamai eno so ye problem ada ne ye nwie ba kwa nsa ne ye nkomie no omi ye nya ni a ese ntumi muam mmofra no ewo mo adihia ene wa adichire mu na behwe anwonwasem wo pay 3 Ghanaian Times hey 50-year-old man Ose man 50 impregnate 14-year-old junior high school student victim sacked from school copy 3 na kohwe 50 years where your nana ubetimi awo no but your nana esi kuani bi so you can imagine kuani a when you 50 na pomo den papa esi ni din de kobi no ano ono mo enyaye na ono the authorities of South Lane Lakeview School na za okaswa ga South Greater Accra ya esromo na nkra na abaromu miamia pa uhu 16 abaka so obe 20 omono so omono latojin babies timestro e momo kefs no I attract too much papa 50 there guys you see a does the same may te ma pop na wo so ana say dentina 14 years akura junior high school hwere man nko wa kodnyem na ka ho eno ene say esre mo nham ho so ate so ho so man do so ahia na obetua kakra bi
They say we are do betum free. We are do betum. That's all them. If we need a Antonia Ghanaian Times, I know about her no Quabrane. Shana Betty Pa. So then the body in a course of the air because and your better, sir. Daily Graphic, the Bocrat announced at in some of my bobos will be in Wasabaha. Former PPA CEO pleads not guilty to fresh charges. Red Jenim Boatineji and a patchewy. Na Education Minister Okope 16 and 17 North records high free SHS enrollment. Ukostrement if you do or more free SHS in a deal or more TSC. Aboapa free SHS in there. Yo, pa because kebi and Kenyan one. Kebi a bushiabi, Omunya graduate be. But just that a be more abuse, you know. Ya any free until just be any free mano there be. Or any free Safani breast school. But near ma will banny dear here dear, mamma papa. Says I was so de ma. But I know see free until no one to go. So obey dear. Ne pencil, ne pen, and fan home, ne books and fan home. Also ya kakra. What I say, because I'll be 3 fees. And so I know what fat Tiffany breast school. Man a drian, be more school community, breakfast a cry bowl. I can say the from pine sharp bay, as I cry around your child, dear Crum. Tia will phone about time. Then she any from dear, Kakran Kakra, a be ye. Nama crown momusia dear. Maninka say a free and to woo yen free architect. And a near maybe a free beyond the abuse, no. To Miss Remo. I will form me any now. Yes, ye from dear sa bad time. Na emwa, and I sit news and also made a bremo. Or Mamma by now from now to 31st May. About 3 1 more allowance no the woman here no implement ma woman so be asum due be koso na financing electricity water extension consumers can claim refund PURC Dr. Ishmaelaka executive secretary down on e ka say yes say bia wo fie o twe kane na wa topo no mu ne ade a wutimi claim usika no electricity ho a obetumi age ana water no wa extension a obetumi age ye bompa se be ye adwuma nti ye ho asem Daily Graphic the Bocrata no na wono so de aba anopay na wadaro mama me phone line si na won so eja amenye online fa che me ai mama phone line emfam nti me ka online nyina no betimi afre na won so aba so 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 Kania na dundum no ho ne te say and no de nyame adom at least me da ma addition as me nya light so I was happy na me refie no me bibi bia fast say be ye meto me kwam so na no odin eno na me bisa asem bi say light na ne natural air no wo relation bia na edum na from bia ama she I like to buy ya nam from a bin no mu edan keka bom se no de ade enim before match re ne hwe na ne ye nti ase nti esremo o me timetable ye mfanye adwuma eno a ne hia ye se obi huna obehunu ne ntoto ye onim se ne ye bedum no nti eno an wa plan ba on announce ne edum na no pa nti edum na no pa sa wo expect se anyum ye be so no sa dam amade ache ade benya me first caller wa ho no so Yakubu Abdullah no pay yemo ache dase so ho ede Yankopon adom be me na no pay free he traffic in Tabonof pacho yenti o but I had a nyina kan no gina so wo ho ejina so but ye de nyame ase ye mompa ene nyina so de bia ma ene mfanya adwuma ye da sese wo afidie na to Adom TV ye da se pa nti ofofro nso ebeba wonya ma ye ide ye say wo adomonline.com no 10 dead as Navy helicopters collide mid-air in Malaysia. Wow. Radi hu ya mobo. Ati wiem hopa na yese ya. Ona tim fom se ya. Se de ba ko be free ai. Kuma se bank na ha. Ve ma ko ani du 2 years na sa na de na wiem ho. Me say, "Hey! Papa to boy. Hey, I am here. Do ni bitim. It's scary. Obeda waka wiem ho. Nyame yesre mo pilot no
nkofo akoma nya sa BP beba amenkwa ahoma no so Eriko ahoma no so Eriko anope mo ache dase de me na free he but I'm speedy at very free at microphone ache microphone yo be ma yenti o Pacho yankasa wo phone no so ti say delay ye pacho pacho yenti o yo anwade na eye kakati a odi kai no anwade na eye ni na so kakra mai ni na so kakra mai ya odi kai anwade rekate ade na eye sa de nyamiase pa nti mo nza nya tro na meka hu yedum na yedum so a ye ba beka amefa fatao so ahoma no so fatao anopai ye mo ache dase mo ne sita be me na no pe free he me pa cho me kasa fet no de rajir kumbungu constituency fatao kumbungu wow okwa nyamisira papa me sister nyamisira so nyamisi yan ka no kore o ho ofe wanu ye me fe nyamisira o pa me dase sister na sanya dia northern region ha na ye kakra na tene o kano omumma ye timetable wo ho ere ba ya bia ende kumbungu constituency ye badum life ana se tamare ye badum life kuma si ye badum life na komumma ye timetable no krampo e betma boy no correct because enye sa pa de e wo ha redum e wo ha na ba 1 2 3 na ba na one say last week ne de na life no kran na e bo na nim pre sa wo ho na edum wo ho na ba wo ho na edum wo ho na ba and the sa no emwaye and the srobo omumwaye pa mida Nyamisha waka odie de enko kumase hello odo lo ore wo TV na maye sisa kwia lo mame wa lo no maye kra okay mo Nyamisha obakwia anopai kumase bro no be na we lo wo TV na maye oh god Sacha me we dim oh akwia lo TV no ni enkasa pacho yenti o pacho ye ame pacho ai isefia odo me pacho last week na me be kumase ba me ankasa me wa kra na no kwenya me anim the whole of last week yan me ampama de ba akokura oh it no kwetire life of sa na de omo ye na ho che na e de ba oman ni so sa Osa ya mediane ena ebo yen no crepa adepam fo yen ntimi nya adwuma hairdresser fo ntimi nya adwuma electrician fo ntimi nya adwuma enja nya ho che na de ba yen ya ho kire obakua en fa unsi ha ame fa last caller Mr. Opa akua me da say na me shira me last caller ni odo me mwakwa Badwam TV akisi me ya sister fia ya da say be me na yentie we na elembele hoboko de Pangasa unya be ma akisme ni se be kwa wa se be kwa mo pato yentie sister fia nyame ni laptop ne de obata se be kwa ya esimu 24/7 oh eno da me no ka say me kura lat eni ho oh eti mi anka se me number po na me de frem enye se be bia me ka me say ajo ni joba ya de ya se enye nti ya nso ne ya ba nso ya de o se ka se enye eno ano ya laptop no mo ye kafur nti wo fre de kura ti me say first need the timetable at home and two times so betum like na what mo for it kama nti ya sere pa ni for last na dia be kwa dia me no ka se kura laptop enye akisi mi dia me da mase ya da say papa yemfa course ni si ha ye ni asomo pa se monsumo do mo ho ahyemu rademfo obi ankomra somdiem semre no aso badwam.online.com ansam ahodo bi so egu ho ye news ye programs ahodo ni nyina nso ye san ye edit ho nti unya bra ko log your Adom.online.com ubenya nsem bia audio bia video ne pictures bia nso ye de bramo ni diem amenfansi ha na agudie mo nsem na rekase du body aye krado health tips no ebeba na watchi nkomo aye vegetables and nuts ye ni di ye ne ntibemua ya pomode medamo ase medi afia amankwa tamaklo